BMW iDrive je inteligentni infotainment sistem koji pruža intuitivno upravljanje svim ključnim funkcijama vašeg BMW automobila. BMW iDrive je dizajniran da vam pruži maksimalnu kontrolu i udobnost tokom vožnje, spajajući tehnologiju, zabavu, sigurnost i praktičnost u jedinstvenu celinu. Sistem funkcioniše putem centralnog ekrana osetljivog na dodir, iDrive kontrolera smeštenog na centralnoj konzoli, glasovnih komandi ili putem gestova, pružajući višestruke opcije upravljanja prilagođene vašim potrebama. BMW iDrive omogućava lako upravljanje navigacijom, multimedijalnim sadržajima, telefonskim pozivima i podešavanjima funkcija vozila, sve kroz jednostavan i pregledan interfejs. BMW iDrive sistem nudi naprednu navigaciju u realnom vremenu, automatsko prilagođavanje rute u skladu sa trenutnim stanjem saobraćaja, prikaz kamere pri skretanju sa augmented reality smernicama za lakše snalaženje, ažurirane informacije o vremenu, stanju puta, parking mestima i destinacijama u vašoj okolini. BMW iDrive omogućava da povezivanjem telefona koristite Apple CarPlay ili Android Auto ili koristite omiljene aplikacije poput Spotify-a kako biste uživali u muzici, podcastima i drugim multimedijalnim sadržajima. BMW iDrive pruža i detaljan pregled svih bitnih informacija o stanju vozila, kao što su pritisak u gumama, nivo goriva, planirani servisi ili dijagnostika potencijalnih problema, što dodatno doprinosi vašoj sigurnosti i mirnoj vožnji. BMW iDrive omogućava i personalizovane korisničke profile, svaki sa sopstvenim podešavanjima sedišta, položaja volana, ogledala, ambijentalnog osvetljenja, klimatizacije ili audio postavki koje će se automatski primeniti čim vozilo prepozna korisnika putem ključa ili digital key tehnologije. Povezivanje BMW iDrive sa BMW ID korisničkim nalogom omogućava i dodatne pogodnosti poput sinhronizacije podešavanja između različitih vozila, daljinske kontrole vozila putem mobilne aplikacije i redovnih bežičnih ažuriranja sistema. BMW iDrive je osmišljen po najvišim standardima bezbednosti, osiguravajući da sve funkcije budu jednostavne za korišćenje uz minimalno odvlačenje pažnje tokom vožnje, savršena kombinacija tehnologije, udobnosti i sigurnosti koja transformiše vožnju u pravo zadovoljstvo.